Pas hari yang memperokok nanti ratus rabu tuh. Sehari na nemu, sehari na tak nemu. Bener. Ini pah buru kerduri, saya kan nengi menatan di lak. Bebas aku bebas dari belenggu. Bebas sekarang bebas. Bebas sudah tuntas beban jiwaku. Tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Nyanyian. Marah cek seneng ngongko. Bagai burung-burung terbang leluasa. Ay, kak, ngoyo. Si keman na gala. Lo ibali na ito. O kake, mat. Dito ako sa puto katuan. Ada apa miling sepeda motor, mat? Kincam ding siapa ke sepeda motor teh? Pas aku ding sapa. Mulai tadi ding sama pole, mat. So kung ngencong ko kaki yo. Oh, apa teh? Ongkuan dan ding kaki teh. Ding sama pole ulit kan di, mat. Pacerongku kaki teh. Mang lo kaki sambil nyanyi. Sedang udin kaki seneng teh. Yo iya, mat. Mulai lo pusan odi ya. So kabay ruwat odi lah, mat. Iya teh. Mau nengah kaki tak ruwet. Sepeda motor, andi. Kelakuan, jelas mau nengah kaki. Ini tak nyanyi. Mau nengah sengko teh. Sepeda motor, tandi. Kelakuan serabut deh. Ya ruwet teh. Mat, sebenarnya kalau kaki apa, mat? Benar ya boleh kerduat tuh. Ya, montang kelakuan deh telah senemun. Nemu ngalak buruan landu, yang ko ngalak buruan landu. Nemu buruan ngangko celatong, ya ngangko celatong teh. Cek lalako. Ken pah banyak tak nemu na teh. Kalan sing ko de pah to ku kerdut to re benarin. Yo, mau kalau kaki aja mat apa duit tang laku, mat. Apa na kaki sing ngucap apa teh? Lah bukti nari ya. Kana sukian kaki biseng ko. Pakai ngucap apa? Yo, cek kecek sarina atau mat. Sore ke Allah ro boleh. Maksudnya kaki jadi demet teh. Kalah bener, sing kok menemu buruan landuan ke alas. Kaki mat, patak gelem ngertang maksud. Enjo teh sing kok tak ngerti. Marah apa jelas teh. Cek pakai bahasa isyarat. Ya, kana. Oh, reng mata. Cukup ala kuto. Kutu asarat boleh. Berarti kaki lamber ya syarat gitu. Yo iya, mat. Sing kok mong tak asarat tak ingat setia iya, mat. Marah apa boleh teh. Asarat kadim maka kita. Kok terus teh. Oh dia ngak kaki. Oh, kaki terus rezeki ya, mat. Bayi teh. Sing kok la fusen oh dia ngaret to teh. Yo, mun kaki lah kata yakin sa asarat, mat. Bisa kok ebelen, mat. Iya teh. Di makan aja teh. Kok bisa, mat. Bodi somor. Nyaman somor bukol. Aji amat somor karamat. Sengko, mat. Kun malam Jumat entar kasato. Minta petunjuk dapat toko. Teti apa sih kan di kaki ya teh. Markena saya minta petunjuk dak sumur bukol juga ya teh. Iya, mat. Ya monda iya teh. Malum Jumat ada, tengreng kontara kasaki ya teh. Entar minta petunjuk. Siapa tahu tang nasib au boy nggak nasib kaki. Lah coba beuy, mat. Mun tang cara kaki. Ken saya mat ya. Ada apa teh? Cek kelopain. Cek kembang wi menyan.
Kui persembahan dia patoko lah jo. Paket eh. Cok lah kro kunji lah kalau mau mahebo. Bisa komiknya ku butuh apa? Iya mat lah coba, pas bukti akhir. Engkau lanjut dah. Iya iya tuh. Pantesan Odin sendiri. Sering ngamain dunia lain kendul. Pas nomor bukol se emak curti sadin. Ya semua boleh dua nama dia. Sekemaan. Pas yang kasih kemaan. Kemase pelea engki ka junto. Sedih. Ya, jangan terkasih. Bener ya. Ya banyak dek kempeng. Paling dek karena nanti sadi. Nah, tak kira-kira deh. Wahai makhluk alus patokuna semua rupol. Beri aki singko petunjuk ba. Singko terosoki ya ba. Singko cek terun ada ya ba. Tang nasib daripada bik nasib seperti sadin ba. Sadin wa odin nyaman ba. Andi sepeda motor ba. Ocang intar ka dina ba. Minta petunjuk dek kakim ba. Cema ba. Beri aki kok petunjuk ba. Masih beda mat langge. Alah ku apa kana aja tujuh isi ting somor bukol. Lah kok tak sir kamat langger. Ari pasti asarat kana ari. Kalak bengkok jo. Iya, bah ada kempeng. Persembahan untuk kakek. Lah kena ambil menyan aja, Pak. Cong. Tak cukup tak kempeng bik menyan tok mun minta petunjuk, Cong. Berarti keramat ongku somor. Ya apa toh kuna aja. Terus kakek minta apa, Bah? Minta tiuti bik kudu, Cong. Mungkin karo dek kempeng bik menyan yang ku keneng kakan, Cong. Aku anak. Tak iya. Tak reng pah minta tiuti bereng kudu. Are benih apa toh ku cuman konar ya. Are apa toh ku cuman nau. Pas dek Terus bah, mon benih kudu bereng tiuti. Lo beri nampak tunjuk sing kobi kaki ya, Pak. Ya beri naki ya, Cong. Kenta kok tak gitu. Lah, mek minta kudu bereng teote.
Aning cang te saden cokop menyan bung te kembanget to. Ya mun da iya ba. Sing ko kintra mele kudu burung te ba. Aku kaki mi pa de dinna men. Laku apa ke Mat? Mat, kaki asarat ya. Iya men. Tutila kelo saja mereka kaki ya men. Iya Mat. Kaki men. Don sebodo nungku. Bisa yang kau sangku patoku ni somor bukol. Tak karuan kaki men. Wah kaki Mat. Pas ada laku nah. Cok minta petunjuk ke Somor. Ya sering sing koleh petutu dari Tesadin men. Kocang men, Tesadin juga lan sukses. Oleh petunjuk dari somor bukol dia men. Belas yang kau entarkan. Wah Mat. Sadin bi kaki cepat dikeleron nah. Kaki mau minta petunjuk. Tak usah minta petunjuk ke Somor dia. Tapi minta petunjuk dek pangeran boy Mat. Mai mulai Mat. Tak usah terus lagi kelakuan taruh karuan aja. Wah kah. Ayo. Ayo men.